Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Aulia dari kelas 8A3 nomor urut 28. Saya akan membacakan teks cerita Bugis Tau Sabarae. B. Aga macowani waralena nasapeni waralena nalalei napa narakoi napa narunu naparikarungi nakaetoni para matang engkai naleme naya naparikatuangi nasaring risalipina salipina nopa nabekeng nayarot tasioloe nadokoi care-care napa napatamai napasigorei waralena napa naparikarungi lao ribolae wanina nalani songkona lasabra sibao wajuna mataru lao majuleka mangolo himatuang orwanena makadai matuan aga tumbo perlu yaro upaletu hidi barawadikir warenga yaro waralewe makadai matuana bambo alani iko mema muatu punna maelo ko magai makadai lasabra maelo ka macue kulagoku lao mitaita kamponna tawe madece nimbo tabai pengalamanmu yapa mela ungaku acuera keluargamu engkamu suku-suku lawaku ua repi lagomu pasewa kapalamu ripalatukanna ila Muhammad marabaero sidiana pace la sabra maranutoni matua makun raina nakedat tere noti riwanwani tawe aga nadapini watuna jopa kapala riatonaini labaina matua makun raye sipunga jompa na kapala tuli risapani la sabra riana kaloloe tuli monroni rilebo na karuna riruntuni riana kaplae rilebona karunge kawadingi kunai tatiwiranga inanre paralunna riana kaplae ritiwira toni yanaro kurita riana kaplae angkani na angka sewatu na cerita la sabara si bawa anak kaplae si tonga-tongana la Muhammad malagu ka adanna la sabra magatosi tacue aga katata pakatana anak kapalae macina kamita wanwana tawe yatona waselena daraku wala mau dala akataku kupiro masapa jema makadatosi anak kapalae macina ka sedih macueri idi laoni matu apa yaro temari kapalae kumiri patonange sapa jema latu kapalae ri Singapura napani waralena ri dua ri anak kapalae naya dendre la Muhammad dena jampangi wi la sabra naya la sabra dena maceke ati risalairi la Muhammad makade la sabra onrono bela mujaga waremparange ujampa sapo onro depe letu ila sabra rita koe nakotana ni tokoe mage musapa tokoe loko malaudui engka paraluku tokoe engkani tokoe napitani itani dua batu makadai la sabra engka mana ko nangka na ita tawe iko bawang upita na woloni la sabra Muhammad taparesani para matae nakutanani siaga alina narekolokos 10 loko sapu 2 lamari bara lolo lise makaden la sabra jaji ni makadasi la sabra lo mupa na bicara siaga batuna
ipasapirangi yaro si petua maka dani tokowe 10 batunna ala tokowe 50 batunna ala minge tok ala memangi tokoku maka dailah sabra taronya riolo uparesai nala ni pramata 50 na bilang 50 na panapitang tokowe pada muga ia tokoe nareko pada mo jaji ini tokoe maka dani tokoe jaji ini ala ni ya mana tokoe maka dani lah sabra ia mana punna nasula ini tanda rupa na patuju silaona napakana ni pakai suku-sukuna napadani tokoe baja urusuni surat-surat na angka silauku ulara malai aga na jopa malai siolona ripala buhange latunya ripala buhange maka dani la sabra maka singe riakana waralee laoni mobil otoy mobil otoy na iya silona denre macaiwi na isangi tonia ila sabra de umaelo maberangi baraku depi gagas siloku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.